sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Apay! Apay anaaramid yu ti kastoy kanyag. Nagbalinak mat anasayat nga inakada kayo. Yung apay alinukodak. Apay! Sorry, Mami. Sorry talaga. Nakalipat kami ka ni Jerry. Katsi ka, Mariel. Sa dinumat di ayan tinakasikugkan ka, ha? Sorry, Mami. Ngam dinak mabalin ngay kalay sa tiamat isikog ko. Taapay ko maasaan. Sa dino ti ayan na. Siyak ti makisaritakan ko na. Anda asawa na, Mami. Kat nagsublinda ito iti ayan ti pamilya na. Mami! Saan, Mami? Di yamat ko makabilan ni Manang Maria. May sakang man! Mami! Awanan kayo iti bain! Di man na pinanunot na iti sakripisyo. Tapno may sakad ko lang ti panagadalyo. Inununayo kit din ti naggargarampingat ngam ti panagadalyo. Unay kayo matan! Unay matlakit din ti gasgas at nagiti doang anak ko. Diyak mat nagkurang nga ng bagbaga kadakwada. Ti amok at napas nagdangag at adal. Ngamsaan mat gayam. Diyos ko, ikan nagpay kumaitikiran ti pakinagang. Tapno sang wag dagito'y apanubok iti biyag. Pangasim, Diyos ko. Tarabayan na kuma. Tarabayan kuma dagiti anak ko. Lawlawag am kuma ti panunod na. Diyos ko. Isurong ka din doon niya tirumbang aramid. Iwan-wan na ka di, Apo. Naita ka iti makagapo, no apay alimlimtag nagiti matamanak ko. Nagsakit ti naramid nagiti anak ko, tatang. Nagsakit. Kunak no napipiyada pahingam iti buritak ng anak ko. Saan mat gayam? Tanakarkarumat ti naramid ta. Kaasi ka mo't anak ko. Pinamati na kalaang gayam na iti anak mo iti inuulbod nga aramid da. Bakit kasanupay itan ti panagadal da Raquel kan Mariel? Awanin atatang kapilitan nga agsardengdan nga agatay. Nilaangan Tristan ti agtuloy nga agatay. Ti may sapay aparikot.
Masapul akargwak ti ipas ngay di Mariel. Ngamin, nagpukaw mo't ti lalaki anang sikog kan ko ana. Malaksit iti dayta. Pamilyado pa'y gayam. Ayun na yan. Kat ni Raquel, kasanaon. Kasaritak ti nobyo ni Raquel, tatang. Naskan nga ikalay sana ti anak ko. Sakbay ngagpas ngay. Wala. No asino man rin siya lalaki, rumbang lang nga ikalay sana ti apo. No saan la kumana sa paapimusay ti amata. Nalabit asaan akastoy ti kasasaad mi nga agkiina ita. Manadi ka nagliday anak ko. Ti rumbang nga rami damitakit ag kararag. Dawatem ti panarabay ti apo. Amo ka di nakabaybayan. Basta agtalag ka kenkwana, anak ko. Raquel, Mami, awagam tinobyong. Kat ibagam kan kwa nang umay dito'y balay akadwa na dagiti dadakal na. kwa Mami. Inawaga ko ni Jerry. Iso na lang tawan ka no dagiti dadakkel na. Anya, Sanda ka no ama ka umay. Ngamin, adada ijay probinsya. anya a klase tinaganak dagita. Apay abaybay anda ti anak da, no amuda anak kasikog da ito'y. Mami, Ay, una yan ti kastoy. No apay mat ngamin, basta nagpasikog kalatan iti da iti a Jerry. sorry, Mami. Ala, ibagam kin ni Jerry, tay sulangan ti kasaritak. When, Mami? Awagam, kat ibagam nga umay dito'y balay, itamat laang. Si kagayam tinobyo ti anak ko. Uwan, ma'am. Oh, kat, anya nga iti planom ita. Iti saan nga agbayag, maaddaan kayon iti anak kin ni Raquel. Mami, napagsaritaan min ka ni Jerry ti amin. Agkalaysa kamin to. Agtal na ka dita, ta saan asika ti kasarsaritak, Raquel. Mami. Oh, anya, Jerry. Kuha, ma'am. Kas diyan nga ron. Kas iti na ko na ni Raquel. Aglibin kami ba na? Agurnong kami pa. Tapno addan to oramatin mi agkalaysa. Kat, sa dino nga iti pagnaudan nyo. Diyak kaya ti pumanaw dito'y balay, Mami. Iso, dito'y kami kumangagnaad. Uwan ko, ma'am. Dito'y kami agnaid. Nalawa mat ti silid ko. Iso nga, awan mat siguro ti agbali na parikot. No dito'y kami latan nga agnaad, Mami. Malading ito, nakmet. Ang makaamoy ti kasta na pasamak kalagiti duwang anak mo, Velia. Nakarkaro pa'y kanyak, Arturo. Isungarod asimuro takan ka, idi ko na mga agpasyartan. Nagsakit nga minan ti ulok iti kapapanunot. Noan niya tinaskan nga aramidak. Panagrik nakat kas labumtak ti barukong ko, iti kas taunay asakit na. Di ka kumagong ungat, wan? Gam, mangrugin ang mapasamak dagiti imbagak iti ken ka. At umteng to ti panawan, ang mga asawa, ken makiasawa dagiti anak mo. Saan to ang maliklikan kat panahon na ka? Ngamin, mangbukil dan iti bukod da pamilya. Isungit na pa lang, lumbag na lang, amadan kamutan iti katakunay-nay mo, aging gatong palbiyag. Arturo. Naklunam dayat ko, agkalaysa tatagos. Panawan da ka man dagiti anak mo, saan kanto ngagmay mesa. Ikarik, ngagtali na edak iti sibay mo, aging gat maudi nga anges mo. Diyak kayat ti basta ag desisyon latan, Arturo. Sapay ko mata maawatan na. Ophelia, Awan ti sabali nga ibagak. No di ti agyaman kan ka. Agyaman hak, gaputa ka na yun ti kaadam iti sibay ko. kas na ko, Ophelia.
Si sasagana ak nga aguray. San ka matkat nga apuraen? Ay, ket inaklon mo kumangaminan. Anya, Arturo, anak ko. Ni tatang mat. Nauntay mo't tinapanawan, tiimpay mo kadagiti anak mo. Balaksin iti na ita. Napaduras mo mo't tinegosyo, ngaimbati na tinagawan nga asawam. Tatang. Dadakkulan na kita anak mo. Panagkunak. Panawan mo tapno asikaswam ti bagay. Iti kasta, agbalin ka mo't anaragsak, Ophelia, anak ko. Tatang, ipatpatag ko unay dagiti anak ko. Isuda ti ayan ti ragsak ko. Wen, andaak ditan. Ngam kita man tinaramid na. Imbes nga igaanda ti agadal, saan mo't ta nagpasikog dakit din. Duwada pa'y mat nga raod. Imbes na paragsakin da ka, itata dadakil dan, saan mo't ta ipapaayan da ka mo't iti parikot. Totang. Mawatan ka mo't kit di anak ko. Sapay ko mangarod ta adan to pagbaliwan na giti anak mo. Day tamot ti kanayon ko nga ikarkararag, tatang. Sapay ko mata makaamiris damatan. Siyak to siguron ti kararagsakan nga ina, no mapasamak day ta. Ay na, nakaturog ako na. Tinasayap, agindakon. Maturog akitin. Iti kasta, masapa ka maringin itong bigat. Ay, mun kaya. Tsak penalpas ti project ko Nyamot tan. Nalipatak batan. Ay, sigurado nga agungot man ang tititcher ko. No, jak may pasa na dyan itong bigat. Inikan naklangarodan iti gundaway ang mga ipasa. Ngam jak pa'y ba't nalpas. Mabalin ko pa yung atang ipasa na dyan. Uray naladawan. Nagadun ti jak na arami da project iji pagkadalan. Jak samot kan makagraduate. Makamulitan. Maturo ka kitin. Makaturturo ako na yan. Itong bigat ko na ito ng aramidan ti project ko. Nagaw-awid ka pa'y laang, Jerry. Anya man na iti pagpupungtutan si Karakel. Di mo't imbagakan ka, amapanak makibirthday iti balay ti sigo da katalak. Wan, ngam di mo imbaga amarabyan kagayam. Kita man ti oras, Jerry. Ita ka laang nga agawid. Parbangunan. Kanayon mat na kasta ti aramidam. Basta agsweldo ka, mapankay ti ayan dagiti barkadam. Iso abastit matan ti maititad mo kanyak. Agyaman ka kit niya, tek-ikan ka pa'y. Anya? Hoy, Raquel. Laglagi pam, asaan ta nagkalay sa, iso adinak man pakibibiyangan. Aramidak ti kay kayat ko, takwar takmat ti gasgastusak, nawatam! Awanan kay ti bain! Anay ko, opingin yung sipat ka. Kayat mo sakit di ti makaraman ka na anay. Yes. Kalpasan anang alam ti kay kayat mo kanyak, kastakit din ti bagam. Laglagibam ko ma, adanton anak ta. No'y maipapan idubing, mabaling ko mo, asustentuan lang day ta. Iso at di mo ibusin ti pasensya ka, Raquel. Jerry! Tumalakan, tano ko nakasinahaan ka, aramide! Oh, apay nga da ka dito'y silid ko, Tristan. Apay, di ka manan sumrak iti pagadalan? Ay, saan manan? Ni, apay nga eh. Sigurado nga agungat manin ni mami no maamon na adi ka simrak. Napuyatan ak nga rod. Ay, oray siya nga rod. Nagariwawan tumot darakel kan Jerry idi parbangon. Kanayon ti panagrekyerda. Di da nga tama panunot, asaan lang nga isuda ti tao dito'y balay. Ay, dayjay tumot at Jerry. Iso pa yan. Nagpuskol kat di tiro pa na dya, Jerry. Awan babain na.
Di na panunutan na makikabbalay lang dito. Maala na pa lang tiyagbartag ka rin nabi. Saan lang nga rita? Kanayon na pa nga apaan ni Manang. Wan nga ron Di pa lang amin sinaan ni Raquel. Konsumisyon tumot lang ti ipapain. Anday ko. Tiyan ko. Apa yan, Manang Mariel? Agan ano ka? Anya tinasakit? Tiyan ko, Tristan. Nagsakit. Anday ko. Di ba kabula na mo, Manang? Wan, anday ko. Nagsakitan na talaga tiyan ko. Esos. Aganak kan, Manang. Nasapol ang may taraga daw sa iti ospital. Ay, kid. Nasayat ba't nga ron ko naman nakapagpasngayan ni Mariel nga apo ko o anak ko. Wan, tatang. Saan abalin ang naggastos kami? Tinapatag at nayawid kun ida dito'y balay. Kit, ti amangay, ti anak na. Talaga ka niya sa anay na nagpakpakita. Saan ang tatang? Amangan no naglemangan day jay. Nausong nga agaramid iti ubing. Ngam irresponsable mo't gayam. Sapay ko ba ata agserbi nga adal ka ni Mariel na ito napasamak? Sapay ko matakas ng agpaiso, tatang. Pag nakamat siguro. Mami! Mami! Oh, Nay, apay, Tristan. apay na pa. Mami! Lolo! Di Manang Raquel, aganaksan! Anya, lukas na. Masapol ang maitarayan ija ospital ni manang mo. Sa dino ti ayan ni Jerry. Awagam ni Jerry ta ipantayon ija ospital ti kapsat mo. Kartingam! Itay pa nga awagan ni Manang Raquel. Saan ba ta sumusungpad? Anya? Ay na, saan tayo nga orayan ni Jerry? Itaray tayo ni Raquel i ospital. Di matimbagakan ka na dadailan na kiti motor. Isojak na kaawit adagos. Dagulit ka may. Di ko namkit di. Saan kami napatagkan ka? Na, sumungbat ka pa ilang. Di na kami man lang ay may kinita iti ospital. Anyang itaramida ki Jay. Kat agawid kayo mo't laang mo't dito balay. Kan may isa, amumet nga da trabaho. Saan nga umanay arason day ta, Jerry? Talaga kit di napatpatagdag iti barkadam ngamda kami iti anak mo. Dahil ta tinarigat yung gagad. Putak ka, putak. Nakalalaing kang agatap. Makauma. Nagalas talaga ti ugalim, Jerry. Anay ko, ano lang aldaw man ipon nagpaskayak nga dinanog na ko. Awanan kay ti main, Jerry. Anay ko, tichan ko, anay ko. Basol mo mutlang ah. Tangiwat mo mutlang. Timang-mangag ko. Makarengreng. Makauma ka na talaga. Saan arumbang ti kanang kaginugin ni Raquel, Jerry? Mami? Awan babain mo. Irresponsable ka lang arutan. Maalam pa'y akabilan ka na ko. Ay, kuha ngamin, mami. Di. Jakon kaya't ti makidanakan ko, ana, mami. Agsina kamin. Alala, gusto daytan. Agsarita kayo inton na baawan ti pungtot yo iti tunggal maysa. Saan, mami? Basta agsina kamin. Alaam amin ang akagawaam kat pumanaw kan dito'y balay, Jerry. Di tala nga ya. Di sina, no sina. Di kagdanag. Pumanawak at talaga dito'y balayo. Makauma kayo. Pwet! Tristan, anak. Oh, Mami, umunag kayo Ay na, si Mang Putan ti impadait ko nga usaran ta inton graduation mo. Ha? Mami. Oh, apay akasla naliday ka, iho. Kwa, Mami. Anda ngamin parikot. Anya dayt na ay anak ko. Ibagam no anya dayt na, bareng masulbar tapay. Mami. Amom, excited ako nga umatendar iti graduation mo.
Mapanagnakak matlaangan kada lolo kan lola matalagang agad-adal ka. Mami, sorry. Ne, apay. Apay ngagsorsori ka. Agsangit ka mutan, iho. Sa anak namin nakabilang ka nagitagturpos itatawan, Mami. Anya? Ano ngamin tibagsak ko. Sorry, Mami. Anya? No kasta. Mami! Mami! Miss F, pagyamanak manan ti anos mo anang yornos para itipan na kaidrama to'y atid dugunay asurat ko. Ket namnamaek nga isarunom matlaang adagos ti may 3 apaset to'y pakasaritaan ti biyag ko. Dawat ko iti Diyos anamarswa, asapay kuma tapag talinaedan na ti kinasalunat mo iti kasta ket adubay ti manggagan mi adrama ditoy programam. To'y pagayam mo, Tristan. Ken ka pagayam Tristan, wen pagayam ko. Isarunok matlang adagos ti may 3 apaset ti surat mo. Di ka madanagan tapag sasaronwek agingga amalpas. Papagayam, padaanan nyo ti may 3 apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo at Tristan. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengan.